Rambutnya Kimi pagi ini. Aku punya anak cewek itu harus rajin-rajin sih teman-teman. Ready Takmal halo. بتاعك هاتوا العلم اللاكوتا اللي في Bis später. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss Kimi. Bis später. Hai. Tschüss, bis später. Gini. Anterin dulu ke kindergarten. Maxi, kom. Assalamualaikum teman-teman. Baru pulang nganter si Maxi sama si Kenan dari TK nih. Untungnya deket ya. Jadi kalau udah apa-apa kebaruan tinggal nggak nyampe satu menitan lah ya ke belakang situ jalan. Udah tadi jaketnya double. Cerah sih hari ini, cuman dingin. Jadi tadi makainya pendek doang jaketnya kan. Tadi aku anterin yang jaket panjang. Enak sih karena deket kan, tinggal jalan doang ke belakang. Kalau butuh ke si Kim tinggal jalan ke depan, atau ke Justin juga udah yang ke depan doang. Enak kalau sentral gitu tempat tinggalnya. Nah, sekarang tinggal aku sendiri di rumah nih. Nggak sendiri juga sih, sama 2 kucing. Suamiku belum pulang, saatnya mulai bersih-bersih nih. Oke, ikutin terus ya. Aku baru ngepel lantai 1 teman-teman. Mau lanjut bersihin atas. Nih lantai 1 sama tangga udah aku bersihin nih. Nah teman-teman, hari ini kucingku nakal banget deh. Biasanya nggak kayak begini. Tadi anak-anak lupa nutup pintu depan. Tuh dia berantem di kasurnya si Justin. Bulu kucingnya di mana-mana. Jahil juga nih kucingku. Tuh lihat tuh. Dia aku harus bersihin lagi nih. Aduh, kucingku ada-ada aja deh. Tuh yang satu sekarang lihat tuh. Nyantai banget dia tidur di kamar, di tempat tidurnya si Kenan. Padahal aku lagi beres-beres. Akhirnya rapi juga teman-teman. Kucingku kadang-kadang nakal gitu. Mereka suka berantem. Kalau nggak ditutup pintu depan, pasti deh dia berantemnya di kamarnya anak-anak. Larian sana sini, terus bikin berantakan semuanya. Ini udah rapi lagi. Tinggal dipel terus yang kamar Kimi juga udah rapi lagi. Tuh. Kayak pintu ini depan ini harus dikunci nih. Kalau nggak dikunci, ampun nih kucingku. Tuh, ini kamar anak-anak nih, harus tutup pintunya. Kalau nggak gitu, mereka lari-larian sana sini. Terus bulu kucing di mana-mana. Kayak selalu ditutup biar nggak berantakan bulu kucingnya. Ntar lagi mau jemput si Kenan sini. Udah jam 11:30-an. Lantai atas kayak biasa sih aku mau bersihin ya, ntar aja. Siangan. Mau jemput 2 bocah dulu nih. Hari ini lumayan sih karena kemarin habis dari luar kan seharian, setengah hari deh. Jadi setengah hari yang pagi itu kan biasanya aku beres-beres. Jadi karena kemarin nggak beres-beres, hari double kerjaan aku hari ini. Terus kucingku juga hari ini lagi nakal, bulu kucing di mana-mana. Jadi ngepelnya belum beres deh pagi-pagi harinya. Udah jam 11:30 mau jemput si Maxi sama si Kenan dulu teman-teman. Tuh udah jam 11:30. Ikutin terus, aku mau jemput Maxi makanan dulu ya. Mendung nih, kayak mau hujan. Voice tanya yake? Ja, ist Kenan. Mami. Ja, ist es?
schön. Mami, das ist was Glänzendes. Cool. Oh, Gestalt. So, das von Mami. Ja. Also gemacht für mich. Cool. Okay, Nanarin. Das ist eine kleine Blume. Ja, für mich. Ich auch sage mal. Cool, danke schön. Hey, was ist? Mein Haut blubbert. Für mich. Ja. Aha. Mami, mein Haut blubbert. Also, jetzt aufräumen bitte, Chachi. Blubbert. Wieso Wasser oder was? Aber besteht aus Erde. Machst du aufräumen, Jess? Ja, Kelsey. Ah, hast du einen Brief für mich? Von Lehrerin? Das ist kein Brief. Das ist Wieder in Serang. zurückgelegt. Ja. So, mein Serang kanan. Serang. Ich habe kein. Das heißt, ich habe Rucksack? Bibliothekkarte. Hast du? Mami hat das im Büro. Udah pulang sekolah siang teman-teman. Hari Rabu kan gak ada sekolah lagi ya. Habis makan siang. Di hari ini makannya agak telat dikit sih. Dibantu sama Kimi. Aku bikin hari ini ayam. Gitu. Ayam di oven tadi. Bumbuin. Sekarang mau bikin sayurnya aja. Si Kimi bantuin motong-motong. Uni yang bantuin masak siang ini. Was hast du, Kimi? Ich weiß nicht, wie das heißt. Zucchini heißt das. Motongin zucchini deh. Zucchini, apa itu namanya? Ini aku mau numis pakai ini paprika. Tadi Kimi juga motong tuh jamur Kimi. Nah, aku mau numisin sama ini nih sayurnya. Ini tumis hari ini teman-teman. Tumis sayur. Da willst du Zucchini reinmachen. Ada jamur, Zucchini reinmachen. kacang putih, sama buncis. Nah, ini nih. Nein, das. Mana dong nih? Apfel, 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 Apfel. Mann. Ist das dick? Ja, Maxi, da hat man noch wenig was essen. Aber ist das dick? Wirklich? Masukin buncisnya. Jetzt? Qualität? Nah, it's better. Die Mami kann jetzt kochen. Mami, ist das nächste Medium? Ist das nächste Medium? Dann wird das rein. Meine Warte, haben wir es gegeben. Selagi mereka masih mau masak tanpa disuruh, aku sama suami sih ngizinin, tapi diawasin teman-teman. Kalau masih berdua, kalau tanam-tanam Justin ya kayak siapa si Maxi sama si Justin masih diawasin juga, tapi mereka udah lebih ngerti. Kalau Kenan belum benar-benar full diawasi. Hast noch einen übrig? Was brauchst du? Mal Gemüse. Ich kann nicht richtig laufen. Maxi. Nein. Maxi, kann ich laufen? Mami, helf mir. Maxi. Mami. Maxi, lass abang los. Abang Uni zeig dir. Tuh. So let's make Kenan Uni. Nah, kemana? Nah,
Atau gimana? Gimana? Jetzt luisteren, dus zo. Luister spreken. Hah? Ah. Rebutannya masak. Uni, das hier. Sungguh kimilas lasana. Sen kok hindi ka Seite? So, hat gibt zwei Bibliotheken hier. Ja. Wo ist eine? Draußen. Draußen, wo ist das? So, draußen ist Bibliothek von Sule. Aha. Oh, katanya ada dua perpus di sini katanya. Satu di rumah, satu yang di dalam rumah, satu di luar rumah, maksudnya yang di sekolah. Kalau sekolah itu di sekolah itu publikum teman-teman. Jadi semua warga yang di sini boleh masuk sebenarnya. Tapi kalau anak-anak sekolah ada kartunya gitu. Nanti kalau mau minjem buku boleh satu tiap bulan, maksimal boleh megang bukunya selama 1 bulan. Jadi enak sih. Jadi mereka sekali seminggu masih tetap aja ke perpus umum. Tadi di rumah udah banyak ensiklopedi, tetap ke perpustakaan sekolah. Hari ini masaknya, siang ini masaknya sama kenal si Kim. Udah bikin ayamnya sih, tinggal sayur doang. Karena hari ini hari Rabu, nggak ada sekolah siang, jadi nyantai makan siangnya. Hari ini menunya ini nih, ayam. Ayamnya tadi di itu oven kecil itu, sayap ayam, chicken wings, terus dikasihin sayur itu. Ayam bumbu. Tapi bedanya kayak senada tahu. Ya semua. Masih ada anggur. Sekolah tadi masih masak. Habisin. Ya rupanya sih. Sisa udah sisa dan sisa. Sisa mau apa? Suruh duduk di. Cuma makan buah doang nggak apa-apa. Biasanya di orang makan, kalau makan bener-bener makan cuma buah doang. Cuma anggur aja nggak apa-apa. Yang penting duduk makan. Nyam-nyam. Mau? Nur noch diese, noch nicht reife Traube. Und diese verfaulte Dachel. Hari aku mengizinkan mereka masak teman-teman. Kalau nggak ada sekolah siang, kalau hari biasa itu kalau nggak ada sekolah siang. Kalau ada sekolah siang ya enggak, karena mereka harus sebelum mereka sampai rumah udah kelar masak, biasanya kan setengah 12. Tinggal makan, terus jam 1:15 mereka jalan lagi. Sekolah lagi. Kalau hari Rabu itu nggak ada sekolah siang, cuma pagi doang. Jadi masaknya agak nyantai. Kebetulan kemarin kan emang repot juga, di kerjaan aku banyak banget hari ini. Terus mana kucingku nakal banget lagi hari ini. Jadi makin banyak kerjaan beres.
Si papa masih tidur. Nah, mami sendiri tuh. Nami. Rego terus. Can we kiss my okay? Mami, wenn Frau Eva wieder da ist, dann kann ich Frau Eva erzählen, dass ich gekocht habe. Ya. Next boy Frau Eva wieder da. 항상 내가 라인만 하라요. 넷링만 sereka kan. Sereka kan itu. Falsch hat angepasst. Der Halterung muss halten. Halterung halten. Ini Pfanne. Pfanne ist doch heiß. So, das Mami muss dir helfen. So, das seperti zu groß, apa? Zu viel. Zu viel auch. Der Rest kann ich so leben. Masih garam. Udah pada makan siang, mau ngejemurin kain nih teman-teman. Kann ich Wackelpudding haben, bitte? Hah? Kann ich Wackelpudding haben, bitte? Ya, ini mau kulsum. Lo nanya mereka mau makan apa? Si Justin dari minta wakil puding itu, puding ya, buat dessert. Jadi mereka kalau mau makan sesuatu itu snack atau pokoknya bukan makan gelai mau kayak begini. Kalau mau makan apa sesuatu deh pokoknya nanya terus boleh nggak gitu, jadi minta izin dulu. Terus orang mau ngapain selalu izin dulu anak-anakku di rumah. Jadi diajarin kayak gitu. Adi tahu kan siapa yang udah dapet, siapa yang udah kebagian, siapa yang belum. Jadi adil. Adi nggak ada satu anak yang makan sesuatu itu lebih dari satu atau lebih dari yang mereka udah dikasih gitu, disiapin buat mereka. Jadi anak-anakku di rumah udah dibiasakan kalau mau ngapa-ngapain itu harus izin dulu, nggak boleh suka-suka mereka, nggak boleh, karena mereka kan punya saudara ada 3, berempat gitu mereka kan. Jadi setiap apa mereka lakukan itu harus dikasih tahu dulu kalau soal makanan. Jadi biar semuanya kebagian sama rata, nggak ada yang nggak adil gitu. Jadi kalau satu orang dapatnya dua buah, nanti yang lain juga sama itu. Nggak ada yang namanya oh mentang-mentang kamu kecil terus kamu kebagiannya lebih dikit, nggak ada. Jadi harus adil. Makanya selalu setiap mau makan apapun atau mau ngambil apapun harus izin dulu. Izin dulu maksudnya itu bukan yang nggak boleh ngambil, tapi biar tahu gitu. Jadi mereka teratur sampai gede gitu sih kalau di rumah. Karena aku mau ngejemur nih teman-teman. Ini cucian pertama aku. Aku jemur dulu ya. Barusan dibikin sama Kimi nih. Dia lagi nunggu giliran dia ngaji. Belum, jadi dia mewarnain. Cantik ya? Schön. Mal weiter. Das Buch von dieser Garden. Ja, genau drin die Garden.
Toll, siehst du schön, oder? Wenn solche. Nächste Mama mit Kopf wieder. Das Fantasiebilder. Gut, weitermachen.